siyak laeng diin ka ay ayaten manibut pa'y nagsinggalo puso ken puso ta karim kanya asisyak laeng pangisagutan dahil tapuso tapok bugot dan tulaeng ayan ayan ana bukele ikarik ken kabyag ko asikalaeng ti ayat ko inggalan agibus anges ko ket ikarimme kanya aging tumarsa ayan ayat ka siyak laeng pangisagutan dahil tapuso tapok bugot tan tulaeng ayan ayan ana bukele ikarik ken kabyag ko sikalaeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya ading tumarsa ayan ayat ta ikarik ken kabyag ko sikalaeng ti ayat ko inggalan agibus anges ko ket ikarimme kanya ading tumarsa ayan ayat ta ket ikarimme kanya ading tumarsa ayan ayat ta
kamusta ka? Karim kanya asisyak laeng diin ka ay ayatin manibut pa'y nagsinggalu puso ken puso ta karim kanya asisyak laeng pangisagutan dahi tapuso tapok bugot dan tulaeng ayan ayat ana bukele ikarik ken kabyat ko asikalaeng ti ayat ko inggalat agibos anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayat ka. Karim kanya asisyak laeng pangisagutan dahi tapuso tapok bugot tan tulaeng ayan ayan ana bukele ikarik ken kabyat ko sikalaeng ti ayat ko inggalat agibos anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayat ka. Ikarik ken kabyat ko sikalaeng ti ayat ko inggalat agibos anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayat ka.